Ucenjia wa rĩera uria ucũngĩrĩirwo ni utemi wa mĩtĩ hatarĩ kĩharĩro ukoretwo ukiagagia mabũrũri maingĩ. Aikari kaunti-inĩ ya Kwale ni manyitanĩire na gavana wao kũhanda mĩtĩ nĩguo kũgitĩra rũciũ rwao kumana na hathara ya ucenjia wa rĩera. Akiaria arĩ rũnyanjara rwa Shimba Hills, gavana wa Kwale Fatuma Achani ni acokeirie aikari ngatho nĩ wĩrutĩri wao na kũmoria matigatigithĩrie harĩ kũmenyerera marĩa maturigicĩirie makĩria uhandi wa mĩtĩ. Niwaulize tu wa Kwale wenzangu, exercise ya kupanda miti si ya siku moja. Ni kazi ambayo inaendelea. Kwa hivyo leo tupande, kesho kutwa tupande ili tuweze kufikisha ile namba ambayo inahitajika. Minista wa ũndũire Aisha Jumwa onake ni akeneire makinya maria kaunti ĩyo ikinyũkĩtie uhandi-inĩ wa mĩtĩ. Mimi nataka nikushukuru sana gavana kwa sababu target yako katika zile 15 billion trees ambazo rais amesema by 2032 wewe peke yako uko na 200 million. Kwa hivyo hiyo si kazi ndogo. Gavana anahitaji kuungwa mkono, gavana anahitaji kuwa na peace of mind ili aweze kuhakikisha ya kwamba moja ya zile kazi zake anazozifanya ni kupanda miti. Ngĩribotera Inooro TV, njĩtagwo Wanjeri wa Mwangi.